Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban ai man siam bat kantia wiki nong shosnong jong ka West Castles District. Bakin la ban yang halaki jong kikjan. Klem dakmi lenti pala tangi ki kam sorkar. Haka khandai terek mentau naitum arajar kat khandai. Ka office trekam jong ka Cooperative Society Nongston West Castles District. Kala pelong da ke jelang ban pensutu ekipaj ba halor kumno ban thau iki society. Ya kani ke jelang ka balatep kum ka awareness kam motivation program. Kabala pelong ha LBI Center jong ka Cooperative Society Nongston. Layadeng rengkat ru wa Additional Deputy Commissioner ka West Castles District UPD Sangma ubelalong kongsan ha ke jelang. Kiwei de ki bedan rengkat akan ke jelang pensutu paj ba halor kumno ban thau iki society bat ki bala ajing kren ki kentop yo branch manager jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Nongston uba W Nonglang. Nang tau District Animal Husbandry and Veterinary Officer Nongston u Dr. W Hujon kawai niki officer jong Cooperative Society ikong J Tariang bala penya ikini ke jelang dau Assistant Register ke Cooperative Societies Nongston u Jesse Paul bat lawan banyasim menta syakani ke jelang da ki nongsong bat ki dekhot na ki society ba per ki ba na kani ke district habang yung cooperative societies gidey ban kenmau baka based ka cooperatives ka based on certain principles and values. Katugat ni ki values jong ka cooperatives gaday ka self-help, democracy, equality, equity, kumbawa ang akapareng solidarity. Kasyong akajia trailang kasyong haka bangya yarap ya way yarap way da way yarap lade da lade kini kidei kato gande ki principles ke values jongka cooperatives ngit bunat pi paju form lane patchna lane patseng yaka yaki cooperatives lese la seng tanpa la sui no namar pa klem la suban penyai nagadau bapi shem bun ki jinge te ngange dak bapi aten ya kan ke program pinsha yo yaki motivation la ni ke mensim bapin seng no laga jong ki cooperatives apokisno ki tau jongpi kani ke cooperatives undai tang na ki benda ki start ki ba yuspa ki ba lanang la start aga jing shisha kani ke cooperatives kadai na ke benda ki brew ki balong ki ba don long low ki ba don economically poor people na ke benda ki batu kam tham lele na ke benda ki brew ki balong economic from low economic background kenang ban penkentiu kenang ban pendrius pa agajing syaban pendrius pa ban long economically self dependent